Minister le niza ziek tu David Sailo sarkar thar mel kan muta a minister pon in ruat fela hengba ka sarkar piang to te ti ngai lo ni za chunga ti tur talan te hi han bi chiang tiang minister ruat chungchang kalphung thar anti chuan soibel tur kan nei haulo ma se Mizoram district som pakhat omna zoram mi pui chimle mar chagle thlang hi adab lo takzet ani aizol ko pui chung MLA bial som pakhat atanga tling mi pasari lai an minister thota MLA bial pathum chau omna serchi district atangin minister pahni an oma bial pahni chau omna saitual district atangin minister an solid MLA bial pariat ngot omna lunglei district a minister pakhat chiapek an ni a longtlai chin pi alama minister anom lo eng sarkar po ni se hetiang renga district in Khairwal lo lutuka minister in theisem hi alom ngai lo kalphung thar ti in soima se achan beralang chu ZNP Prism Exodus PC ti vel Paul in zom khom tam lutuk Khairwal du na lam a hoiber Mizoram Khairwal lam ain anin zom khom na Khairwal du na alang lian zok ati thei district pasari ngot mai minister nei lowa om hi ZPM hian tifu anin ti char viau ani chuan amak leang kalphung thar zia tur ani lo cabinet minister le minister of state te nachan pual semdan hi amak le bok cabinet minister nive uai department ho tak chang anom line minister of state a nalok hlang chiao chang anom bok he hi zirchen tham ani an party a an ni na en angaya an mi thiam te thlir angai bok si a heti nuai hian an inform ta ni in alang ber anui zathak rong akai lek zoram tundin tum tak na ain party senior shi bokin aman na sa ti alang reng mai niza chung chu niza chunga ti tur hi point som pani duan ani a CM press conference ti inziak ko a chuan tlai khonua CM ni ve haulo aron thulang ve ringota asoi ve po ani lowa zona chang ve po ani lo aron lang ve ringot enge kha aumzia ti tur pon ma hian ngai mo asoi ma sa a niza chunga ti tura pon hi tlinto nuwa sia thar tut chopchil taka puan po om ti David Sailo chuan kan tha chianga hei wang hian in buat saina ta tum nei ren ron sa ani lo mai the angai mo te hi en ma sa te ang fake account social media a du soi do ta mi beijing te angai mo ti alanga mitam takin David Sailo an lo ngai bela ngai bel tu zonga asoi ani chuan abei sei aya ma a tla turin ma alak theyang chu ma se kan lo sia thiam dana chuan silai ka siak a mi ka plum ang don dona ama be na ba ka social media do chiang kuanga mi be na lam angai theilo na ni in alanga he hi chu thil poilo tak ani fake account shim chui chu atum hi khowela thil hau tak ber ani ang fake account hi eng angin nge an silphia danin engtin nge asoi ama zualte apa ti thleng hian minglem vek ani tin mana khan forensic department lamin khol thar an nei home minister in ahon saktum khan fake account chui nan po atangkai le ang anti tharok bok tuma siat lo tak fake account chui tur hi chuan kong thui tak zo atula min lo thon pui then khat te kha lo jam su David Sailo hi an bitum ani ngai chuan do tel hau lovin kan bitum ve ang chu sarkar na thok transfer chungchang asoi hi adik viau rolin phubalak na rong akaya politics awanga entenan ZPM an ni ti siat awanga transfer te chu da le temo post thazoka da lam ani mela an sarkar lo huna andin mun achele thei asin sarkar na tokten politics a an ngai dan zalen takin an soingam turani ti hi chu achang kang khop mai ramchang kang apia nga sarkar na tokte politics a government conduct rules bo chelawin an zalen ngai dan du dan soi zalen taka
soingam tura inda hi acha nor khap thlenga malak khachu a dictator mai ni za chung enge ti antum chule pakhat na chuan tun financial year lo om tur sang ni som ni pali atanga sang ni som ni pangat thatkum year of consolidation a man antum phota project lian tham khoi antum lo kan ram din mun enin thil chu takani kum khat chungin budget GSDP le adangte kan lo enanga an siam thatura ngai ila kum khat mok hun an manganga financial year le labor soi tlor reng an ni chuan management thiam bik lawa kan pu theyang thlai thar pali mun phia so thing marcha ai eng leiturin anin bua sai ngal dona he hi pulal duama thupui da policy kha ani a anti hlotlin chuan vaibel cheza somnga hian kutna thokrim te kut zal a thleng ngeyang minister ten an na chan pualan tho dan tur road map kan duan sa kan pevek dona tlachop lo taka an department chan an enkol theinan le budget thara boilo taka an kal theinan ti ani ngai tu chian chuan hei hi tlachop tak ani a minister tur chian ma dai hian MLA candidate zong ten belhlei lui khopin an lo zir num lur to zok tur ani tuna anin pechopanga road map chu minister tharten an zir chiang chau don niom tak ani in ren chemna chungchang hi voi tam tak kalau thailang ve to a hei hi thil lomam takani chuti line bible che sang kuate in revise estimate an chut sual ati hi chu a amount hi asoi sual ani karing deu supplementary demand ti top tum hi thil harsa mani sarkar zom le theilo tur ani angti kalau thon pui sarkar sum mani akauna da ngam kan lom ni om tak ani a kan huai sente resource mobilization committee din hi thil thatak ani bok chuti line sarkar a in ren chema anna to te dan zom lowa kho sa te en thlatu da tur asoi hi tu te tak ni angmo an party mi tenge ni don ni en thlatu han ni top mai chu a official don vak lo aniang an structure po tarlan ani lo kan CM thar thu soi khangun takin lo ngai thama te u restricted tender hi dan lo emo ati tlat ni in alang dan noya restricted tender hi fair taka kalpui thei ani a atu zok chang om po bok restricted tender sim noi bo tum hi chu thil har satak aniang tin restricted tender tura CM approval lak ngai zel tur hi thil boi thak khir khan zom lei theilo tur ti alang chiang sa bok CM berin work department achang bok silo a minister te rin zo lo narong akaya minister ten an la ning ngeyang minister le CM in car khi la om thuai na ani arin om lokoi ta en fi hi thil tul tak ani tuna member thu taka om police officer pakhat pe hi chu afaten fair lo taka na cha an mu dan zong hi kan ziak theyang chu tiang tura aphet buai dan zong nen he tiang muna om tur hi ani lo CBI nena general consent pack hi thil tul tak ani a general lo deu consent pack na tur po kan nga sa hi sarkar project endik tu monitoring committee din tura MKAC teltir hi thil tu lo uchuak tak ani contract na tho zo hun chung po se ani don lo te revise estimate zong chang lo tur te hi mi puitan chuan thok khok na tham ani a chuti line MLA minister chung khat laina le thian tha te ba ka party worker te thil dik lo ti tura thunei tu te nor lo tura acha hi atakram changse kumni nuwa mi pui ain heng hi anerna sangotang mi puin chik takin kan lo thlirang biometric attendance system kuzung changa nim manga office kal hun le ban hun chin chi na mangtura malak hi chu MLA minister personal branch in zom dik thlar thei nuwa department dang chu minron beng war don nia
office a in khelna bungrua engchima da lo tur ti te hi driver room nei te endik masa pot ula state marketing board thlai thar lei dan ngai tu tur din ani tur thu asoya adik le line hei ba ka heng ho hi skill development entrepreneur thlengin angai tu don ti a asoi hi awa in person tak SMB ma hi azau don mange boundary commission din tura ti ani a kan din fo to a ni za chunga din thar le hi aro pui veu na tu omlo ni za chungin he commission hian enge anti ti zok hi kan lo teang SEDP board le resource mobilization department chia tur hi thil chu le thatak ani chuti line zir chian na eng ma omlowa MSSB chia aron soirungot mai hi sarkar ma sathil ti that kan chun zomanga ti bochiat na lian tak ani MNF sunu afak omber chu MSSSB hi ani an nuaya na lak soi sel kai ferlo khati laya congress le ZPM in out chu pui tur an nei riat ani lo na thok zong mek chalai te poin an fak em laya chia aron soi por mai hi be chan nei mi local phung thar ani mai thei right to public service act kan nei dai to hi ati lo thlin tum dan soi zui tur anei lo rui lo do asoi po hi ni cha chungin engtin nge an do en top chi midang point an soi fowa an soi ve maya angai thei ni cha chungin dekhega klipna duain laki alasanga thuwa an huai deuh chuan alanga thatak atak ramahar satak si hi ton riat nei lo chuan soimai a ola min chinglet tu achang thei thom zoi tak khauru takin an kal kalo ringa thom ring tak duap tak si zui fashan